10 ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo igrati Hickley Breaking 2. Znači evo idemo unutra. Idemo. Ajde. Idemo. Znači ja sam bronzana liga. Još malo mi fali pa da dojem do ovog džipa. Još malo. Samo da budem još 4 partije. Ujebote, on nije normalno. To ja džip hoću da vidim. Koliko brzi! Pa ovaj protiv motora nema šanse, brate. Gledaj koliko brzo. Gledaj. Četvrte zajedno mjesto. Nema šanse. Evo, crkna. DNF. Dobio sam DNF. Znači, gledaj koliko su brzi. To ja hoću da dobijem taj džip. Pa li furam. Idemo ljudi. Brate, ima šans. Pazi ovo. Neće crkni. Ajde, crkni. Tako. DNF opet. Gledaj kakvi su. Gledaj, ne može ni treći da bude na njih. Gledaj, ja crknem, udarim se. Aj Bože da se ne bude takvi. Ajde. Dobro, sad će video čukam ovije lagano. Gledajte. Čukam gledajte. Ne video čukam. Dobro stiže. On neće. Idemo. Hvala vam puno za 5 suba. Idemo. I pobjeda. Ovaj drugi. Nima gdje uvijel čukam. Idemo. Ma bele. Znam li kakvi kolanju, ne ona kvija. Opa! A neće ga mi stigli nikako. Gledaj koliko brz motor. Malo prije igra protiv pravi. Ja, vidi tu! Vidite kako je lik. Ovo je normalno. Znači ne mogu da verujem kakav je sad lik. Nema veze, može tako. Pobjeda! Crknu. Nije crknu. Jeste. Crknu. Ugodio sam da učesti. Ne mogu dodati. Idemo dalje. Idemo. Izgleda da ću izgubiti. Dođi ovamo. Uregla kako su nabuđeni kola na njih. Sad ću ja da gi stignem. Nemoj se brinuti. Bum. Treći. Koji sam? Četvrti ladno. Ajde. Brzi. Sad nisu. Bolje sad niste prisi. Sad sam ja prvi. Sad sam drugi, fuck. On je nonak. Kami se zove. Kolaj majku moja.
Ljudi, jeste vidjeli ovo? Sam ga pretrekao. Ajde, još ova runda. Ajde. Ojoj. Pasam se. Dođi be. Ma nema šanse. Gla. Motor bega ovdje. Gla. Idemo. Prvo mjesto. Yes. Vid. Još koliko mi... Daj ne protiv neki pravi. Dobro. Ljudi! Kakva kola! Gledaj ovo! On je stigao do zadnja kola, a ja... Gledaj ovo! Idemo. Ja čutim, malo se koncentrišem, ali... Nema veze. Prvo mjesto, to bre! Bio je ovaj prvo sa ja... Bio ovaj prvo, sad sam ja... Isto prvo. Sad sam ja prvo. Kako brz ovaj džip. To je zadnji. Znate što malo baguje. A nema veze. Već mi stigne. Nećeš protiv ti motora, brate. Ljudi će mi stigne. Kako ide? Nema šanse, brate. Ima da pobedim. I da dobijem konačno onaj džip. Koji sam ja hteo. I... Ja. Nema šanse. Onaj džip zadnji. Ajde bre. Zadnja runda. Ne. Drugo sam mjesto, da li je ovo moguće? Sad ću ja stignem. Jao, koliko baguje. Daj bre, koliko ovaj brz. Da baram dok prođem kroz finish. Koji sam prvo? Dobre. Ovo te pas. Prvo mjesto ljudi. What? Evo ga. Ljudi. Dobre. Za koliko mogu da ga kupim? Gdje ću da ja. Yes, imamo. Ja, što imamo za ovaj džip? Ovo su ekstra firme. Ekstra. I ovo su ekstra. Zelena boja dobra je. Ovo crvena je najbolja. Može ovako. Sada ću nam klip 10 minuta. Da gledate malo duže. Pišite mi pisali komentare. Snimaj duže. What the fuck? Gledaj ovo. Ma begaj, koliko je brži ovaj džip. Još ti ispušta crno ovim motorima. I ja. I ovaj ima isto, brzo isto. Pošto ovaj tek sad sam ga dobio i onda... Ja čekam da dobijem krasericu i pobjeda! Ja se uvijek potepam kad dobijem, kad prođem kod finish, brate. Ne znam koliko ćemo da snimamo. Dok mi se ne ispravi baterija. Gledaj ovo. Znači bedit. Gledaj. Ne. Nećeš ti protiv mene, bajko. Nećeš ti protiv Andreja. Gledaj, prvo toga. Ima ljudi, brate, da čuka.
Ja već snimam 10 minuta, neću reći da završim klip. Ajde još ovo pa da završimo, neću snimati da vidim koliko. Ajde, tu još igrati. Idemo bre. Ne znam koliko ću snimati. Dok mi se ne spremni materijali. Ajde sad ću da završim samo da završim. Sad ću da završim samo da trku. Ajde, pa da završimo. Evo. Znači, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!